ufuna uthola ukuthi konakala ekhaya kwakhuliswa ugogo. Kuthi makubhede bese kufonela ugogo bese yangifonela ugogo mafunda yini bese ngibona konakala egogo indaba. Ngithi hayi gogo besixoxa nje kusho ukuthi ukwethukile kumfana kodwa kathi gogo angiboleke yena ngiyacela unginikeze nje 6 months. Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongilobalo uthini usiko lezimbongi. Ithini inkondlo mawuyifumbathisiwe ngosiba mbongilobalo uthini usiko lezimbongi. Ensizweni igama lami ukwanele uDIT Imbongiyomdabu. Ngusokhela unzuzu umshazi noshada amaqobozo aqoboza inkomo zamadoda ophothi intambele ebheka phezulu ezulwini ongawelanga ngazibukwela ngempamvu zomfula ngidabuka lebhulu lapho lamadoda kusho ukuthi kunalezimpi ezinkulu esasabhekana nazo emhlabeni kunabantu esibahloniphayo nesibasabayo iningi labo sibathulela izigqoko sibathwesa lophapha legwalagwala kugcine kuphenduke thina amagwala. Iningi lalabantu kungenxa yebala labo nokuhluzuka kwabo kwesikhumba. Abanye babo kungenxa yobuzwe babo. Abanye kungenxa yamagama abathweswe wona. Nanini mangabe sihlangana nalabantu sesiyohlala sibhincele emncenye ngoba sifundile nasezinqolobaneni emlandweni. Izinto abakubaba nazo phambilini umunyu nosiza bake balethe emphakathini yakithi ngoba kunalezi zimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili obekuyizimpi zembuso ezobuzwe ezezigodi imndeni nako konke okunye okwagcina ngasahambelani nathi kulelo hambo lwethu kwalokhu kuzaleka zonke lezo nduna ezazigcina ziphenduka ukufa nathi njengoba kade sahamba sitosha sihamba sifuya sihamba sifunda nasemaphutheni njengoba namhlanje sisaphuthala zobuqiniso bokuthi ngani silapha sikhona ngoba meke uthatha amandla esilo unyamalala kwalenyamazana esayigcwaneke kakhulu phezu kwamakhanda amadoda isilo esakhothama singakhothama singazikhothanga amanxeba asemhlane waso angophanga abanye bathophela ngaphakathi bafa abanye bafela ngaphakathi kwafa nalokhu okuwumphakathi ngoba kokufiwa kakhulu ngaleso sikhathi kepha kukwanda kwalo umthakathi anamngengande kakhulu kepha kuthiwa emaningi amalanga ngalesa sikhathi kwakunamalanga okujabula amalanga okujabha amalanga okudumisa amalanga okuthula nawokulwa izimpi ebesizilwa ngesikhathi esiphambili ebekuyizimpi zembuso ezobuzwe ezezigodi ngisho imndeni nazo zonke ezinye izinto ezagcina zingasahambelani nathi lolu hambo lwethu sasihamba sitosha sihamba sifuya sihamba sifunda nasemaphutheni njengoba namhlanje saphuthalaza uqiniso bokuthi ngani silapha sikhona abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke abanye bathi ayilale abanye bathi ayivuke kusukuma umbimbi esibayeni uzungamvimba ujamludi mayifohle palake kwasele ndaba yasemseni kwakusekuseni singabakhepha esikhapha izinkomo sizikhiphe emapalakeni sizibiza ngamagama sizibiza nangezibongo ekushoneni kwelanga abanye bethu balahlekelwa ngamagama abanye balahlekelwa zibongo abanye sebahamba bezibiza nangezabanye isibongo walahleka umongo walahleka umlando lalahleka usiko ngoba abanye bezosebenza ilale abanye bethi ayivuke abanye bethi ayilale abanye bathi bayivuke ngoba nathi sasikhona endlunkulu ngenyanga yamagugu noma kwabe kwathi phipha inkungu sabambiza bonke ababomkhulu ababesemasangweni ezulu base bememeza kakhulu sathi vuleka wemasango ezulu sibona umbuso wezulu sathemba libonyama amazulu ukuthi azithina insizwe zakwazulu ithina sibethe induku zezulu namanje angavukethu neni ushaka zulu bangangifakazela nojini uzulu ukuthi wena osike waqhamuka esikhaleni waqhamuka egcineni sejumela adlula sejumele emansumpeni zasemasisweni nendaba bathi yasemhlabeni kwandaba engizwe ngimncane ziyafika ngoba sengimdala nalabo bethi ngiyadlala namhlanje bakhala phela ithina insizwe zakhulele kwaluseni zide emageleni sikhathwe emadipini ithini insizwe zakozulu kunalezimpi esashilo ngesikhathi esiphambili okwakuyizimpi zembuso ezobuzwe izigodi imndeni nako konke okunye kwagcina ngasahambelani nathi lolu hambo lwethu sasihamba sitosha sihamba sifuya sihamba sifunda nasemaphutheni kwaze kwasa namhlanje saphuthalaza uqiniso lokuthi ngani silapha sikhona inkondlo kuphela eyofakaza